com genuína satisfação pessoal e imensa honra profissional que participo deste ato litúrgico que se reveste de grande simbolismo na história do relacionamento entre nossos países. Danes je ta prekrasen srednjeveški samostan prejel podobo kraljice in zavetnice Brazilije, naše gospe Aparecida, in samo dejstvo, da je lastoročno prinesel kardinal Raimundo Damasceno Assis, nadškof Aparecida in predsednike brazilske škofske konference, današnjemu dogodku doda edinstveno pomembnost naj spomin, da je kardinal Raimundo Damasceno prvi brazilski kardinal, ki je obiskal to državo. V Braziliji je 123 milijonov katolikov oziroma tistih, ki najdejo svojo vero v katoliški cerkvi. Ob tej priložnosti bi rad omenil navdušenje slovenske mladine, ki je sodelovala na svetovnem dnevu mladih v Braziliji in slovenskim misionarjev, kot sta bila Ernest Saksida in Alois Ilc, katerih dela v Braziliji ne bodo nikdar pozabljena. Obema izražam svojo hvaležnost. Naj nas naša gospa Aparecida in Marija Pomaga iz Brezja varujeta in razsvetlita, da se bomo vedno lahko trudili velikodušno delati dobro. Najlepša hvala. Spoštovani vsi, ki ste prišli počastiti našo nebeško mater Marijo. Ona je sama napovedala, da jo bodo blagrovali in slavili vsi rodovi. Danes smo mi tisti rod, ki blagruje in slavi Marijo. Častimo jo po vseh kontinentih, častimo jo po celem svetu,
Častimo jo tudi v številnih podobah, ki se med seboj tako zelo razlikujejo. A vsaka Marijina podoba, naj bo vlita, narisana ali izrezljana, umetelno ali preprosto oblikovana, predstavlja njo, Marijo, Jezusovo mater, ki jo slavimo na zemlji in jo blagrujejo tudi v nebesih. Od naše vere in zaupanja v njeno pomoč pa je odvisno Božje delovanje v naših srcih in našem življenju. Preprosti možje iz Aparecide, ki so v svoje mreže namesto rib zajeli poškodovan Marijin kip, so verovali, da jim Marijin kip daje znamenje Marijine navzočnosti in zaupali, da jim bo Marija pomagala. Njihova vera je na nek način meso postala, saj stoji danes v Aparecidi največje Marijino svetišče na svetu. Njihovo zaupanje pa se je razširilo po vsej Braziliji in Južni Ameriki, saj vsako leto pride v Aparecido počastiti in prositi Marijo več kot 11 milijonov romarjev. Obudimo tudi mi vero v svojih srcih, vero v Marijino prisotnost in zaupanje v njeno posredovanje. Potem bo Bog lahko pomagal tudi nam, ki danes podobo naše Gospe iz Aparecide sprejemamo medse, sprejemamo pod streho Stiške bazilike in predvsem sprejemamo v naša srca. A na to srečanje z Bogom in nebeško materjo Marijo pripravimo svoja srca z iskrenim priznanjem in obžalovanjem svojih grehov in s ponižno prošnjo k Bogu, naj nam bo usmiljen.
Kapitan Antunes, dobre novice imam za vas. Grof Asumar je postal novi župan kapitanije San Paula. Pozdravljeni, grof Asumar. Sem kapitan Antunes, poveljnik vojske. Polnoma sem vam na voljo. Pozdravljeni, grof Asumar. Dobrodošli med nami. Skupaj s sinom vam želiva pripraviti nekaj posebnega. Želiva vam Kot dobrodošlico v našem kraju. čudovito. Ali imate kakšno posebno željo? Želja imam veliko. Kar z besedo na dan. No, ker se res veselim te gostije. Rad bi jedel ribe. V naših rekah imamo najboljše ribe. Če je pa to res, njih pa pripravite. Veliko mi jih pripravite. Nič? Nobene ribe nismo ulovili. Bodite potrpežljivi, Bog bo že poskrbel. Amen. Dober dan, prišel sem z naročilom mojega očeta. Kako mu lahko ustrežemo? Preprosto, moj oče želi ribe, želi veliko rib, na čast grofu v Samarju. Radi bi ustregli vašemu očetu, a nažalost. Že nekaj tednov nismo ulovili nič. Ali boste zavrnili prošnjo mojega očeta? Ne, seveda ne, samo želimo vam povedati, da že zase nekaj tednov nismo ulovili nobene ribe. Vaš odgovor mojemu očetu ne bo všeč. Oče, imamo težavo. Ribiči pravijo, da že nekaj dni niso jedli nobene ribe. Nemogoče. Ali se zavedate, kaj to pomeni? Grofu se bomo hudo zamerili. Dobro poznam grofa in vas opozorim, da boste besen. Vem, kakšni so plemiči, kadar imajo kakšno željo. Če imaš kakšno željo, v resnici že ukaz. Kaj pa boste storili? Kaznujmo ribiče, boste videli, da se bodo ribe kar pojavile. Slišal sem, da nočete ustreči gospodu Antoniju. Sin mi je povedal, da ste se uprli moje prošnje in nočete loviti rib. To ni res. Gospod, v reki ni rib. Zase več tednov nismo nič ulovili. To zdaj ni varno, vi morate ustreči gospodu Antoniju. Ne moremo narediti čudeža. To je ukaz, metali boste mreže tudi, če je treba cel dan. Če do konca večera ne boste ujeli nobene ribe, boste kaznovani. Še žalimo, da ste se rodili. Kaj bomo storili? Kje bomo lovili, če v reki ni rib? Najbolje bo, da gremo drugam, da zbežimo iz tega kraja. Tega ne moremo storiti. Grof ima veliko vpliv, zasledoval bi nas in potem gorenam. Kaj pa bomo potem storili? Ne vem, gleda kakor da bi ribe kar zbežale iz reke. Ostane nam nič drugega, kakor da se vrnemo domov in zbežimo iz tega kraja. Ostane nam samo še zaupanje v Boga. Včasih se mi zdi, kakor da Bog ne posluša prošenj revnih ljudi. Ne govori tako. Ampak res, gleda, da Bog posluša samo bogate. Zakaj nas je potem zapustil? Kdo ti je rekel, da nas je zapustil? Če bo Bog hotel, bodo ribe. Zaupam, da bomo danes uspeli uloviti nekaj rib. Jaz bom molila Materi Božji, da nas bo čuvala in nam ne bo treba oditi iz tega kraja. Nič. Najbolje bo, če se vrnemo domov in odidemo. Ne, počakajta, jaz imam še vedno upanje. Mislim, da sem nekaj ujel. Ribo? Ne, nekaj lahkega je. Podobo. To je samo kip brez glave. Kar nazaj ga vrzi. Ne, če ta podoba prišla k meni, jo bom tudi obdržal. Ali si še kaj ujel? Tako zgleda. To je glava takšne topnice. Reka je zelo velika. Najprej telo, nato glava. Čudež, to je naša gospa, to je čudež. To si ti dobil iz reke. Ampak kje so ribe? Mi potrebujemo ribe. Ne govori tako, to je znamenje. To je Božje znamenje. Vesta, resnica je pa ta, da se bomo domov vrnili brez rib in na koncu vsi trije vemo, kaj nas čaka. To je podoba Matere Božje.
Nismo naše brez pomena. Ona je na naši strani. Čutim, da nas bo rešila. Ponovno bom vrgel mrežo v reko. Felipe, Domingo, poglejta, ribe! Ribe, veliko rib. Moj bog, še nikoli v življenju nisem videl toliko rib. Ribe, moj bog, koliko ste jih ujeli. Nismo bili mi, ampak Mati Božja. Kaj praviš? Ko smo že skoraj obupali, je Joao svojo mrežo zajel telo, samo telo, brez glave. Nato je mrežo vrgel ponovno ter zajel še glavo. Molili smo in reka je bila kar naenkrat polna rib. Videli smo, da je bila reka polna rib. Vrgli smo mreže in kar naenkrat napolnili naša čolna. Skoraj ste se prevrnila. Toliko. Veste kaj? To je kip naše device Marije. To je Božje znamenje. Z voskom bom prilopila glavo in na to bomo vsi v zahvalo zmolili. Poglejte, zakaj je podoba naša gospe črna? Bog ve, mogoče zaradi dima sveč od vseh tistih, ki so prej pri njo molili. Ali pa je kakšno znamenje? Znamenje? Da, to je Božje znamenje. Marija ni samo mati tistih z belim obrazom, Marija je tudi mati nas, ki smo reveži, sužnji in vseh tistih, ki trpimo. Vse nas varuje naša gospa, ki se je pojavila v reki. Dobrodošla med nami, Nossa Senhora de Aparecida. Excelentíssimo senhor Núncio Apostólico, Monsenhor Júlio Janus, excelentíssimo presidente da Conferência Episcopal da Eslovênia, bispo de Novo Miesto e administrador apostólico da Arquidiocese de Ljubljana, Monsenhor Andrei Glavan, reverendíssimo abade do mosteiro de Stična, padre Janez Novak, reverendíssimo secretário-geral da Conferência Episcopal da Eslovênia, padre Tadej, excelentíssimo senhor secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Eslovênia, excelentíssimo embaixador do Brasil, senhor Gilberto Fonseca Guimarães de Moura, aos demais representantes do corpo diplomático aqui presentes, reverendíssimo padre Maximiliano, coordenador da celebração da recepção da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida no monastério de Stična, excelentíssima senhora Madalena Leal de Faria, cantora lírica, que hoje se apresenta com o coro e a orquestra sinfônica do monastério de Stična nesta missa de entronorização. Spoštovani gospod apostolski nunci, Monsignor Julius Januš, spoštovani gospod predsednik Slovenske škofovske konference, Monsignor Andrej Glavan, prečastiti opat, pater Janez Novak, prečastiti generalni sekretar Slovenske škofovske konference, pater Tadej Strehovec, spoštovani generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve, veleposlanik Tomaž Kunstelj, spoštovani gospod veleposlanik Brazilije Gilberto Fonseca Gumarães de Moura, spoštovani predstavniki diplomatskega zbora, spoštovana gospa Madalena Leal de Faria, pevka, spoštovani pevci in simfonični orkester Stiške bazilike. Queridos irmãos e irmãs, todos em nosso Senhor Jesus Cristo, saúdo também aí o coral, a orquestra, as crianças, jovens que encenaram aqui para nós há pouco o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida lá no Rio Paraíba, onde se encontra hoje o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e também a própria cidade de Aparecida. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. Ouvimos essas palavras na primeira leitura da Santa Missa de hoje. Com elas se inicia o cântico da bem-aventurada Virgem Maria, o Magnificat,
que a Igreja repete todos os dias na celebração das vésperas. Com estas mesmas palavras, quero começar esta homilia, pois elas representam verdadeiramente nossos sentimentos neste momento. É grande alegria que sinto de poder vir acompanhando a venerada imagem da amada Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Te besede smo slišali v današnjem prvem berilu. S temi besedami se začenja Marijina hvalnica Magnificat. To hvalnico ponavlja Cerkev vsak dan pri molitvi večernic. Prav s temi besedami želim začeti svojo pridigo, saj v tem trenutku zares predstavljajo naša čustva. Z velikim veseljem sem prišel in prenesel to častito milostno podobo ljubljene kraljice in zavetnice Brazilije, naše gospe brezmadežnega spočetja Aparecida. O Santo Evangelho hoje nos apresentou o encontro entre a Virgem Maria e sua prima Santa Isabel. Precisamente esta palavra, encontro, é a que define um milagre ocorrido no Brasil há quase 300 anos, na segunda quinzena de outubro de 1717. Acabamos de assistir à encenação desse encontro, feita tão belamente por esses jovens, essas crianças, que nos emocionaram. Sveti Evangelij nam danes predstavi srečanje med Devico Marijo in njeno teto sveto Elizabeto. Prav ta beseda, srečanje, opiše čudež, ki se je zgodil v Braziliji pred skoraj 300 leti, konec oktobra 1717. Pravkar smo si lahko ogledali uprizoritev tega srečanja, ki so ga otroci tako lepo zaigrali, da se nas je globoko dotaknila. O Santo Padre Papa Francisco, antes do início da Jornada Mundial da Juventude, dia 24 de julho de 2013, quis ir ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida como romeiro, palavra usada no Brasil que significa peregrino. Com isso, Sua Santidade quis confiar a Nossa Senhora a jornada que teria início no dia seguinte, bem como a Igreja no Brasil e todo o povo brasileiro. Naquela ocasião, ele nos convidou a conservar a esperança, a deixar-nos surpreender por Deus e a viver na alegria. Deste modo, ele, em 3 pontos, sintetizou a verdadeira e atual espiritualidade mariana. 3 dias depois, no encontro com os bispos do Brasil, presentes à jornada, ele voltou-se uma vez mais a Nossa Senhora Aparecida e, partindo dos fatos históricos, fez, ao modo dos santos padres, uma interpretação espiritual de seu significado e do compromisso que eles encerram. Eu me permito aqui retomar alguns pontos destacados pelo Papa Francisco. Sveti oče, papež Frančišek, je pred začetkom Svetovnega dneva mladih 24. julija 2013 želel kot romar priti v narodno svetišče naše gospe Aparecide. S tem je njegova svetost želela naši gospe izročiti dogodek naslednjih dni, kakor tudi Cerkev v Braziliji in brazilsko ljudstvo. Ob tej priložnosti nas je pozval, naj ohranimo upanje, naj dopustimo, da nas Bog preseneti in naj živimo v veselju. Tako je v 3 točkah povzel resnično in današnjo Marijino duhovnost. 3 dni kasneje se je med srečanjem z brazilskimi škofi, ki so se udeležili Svetovnega dneva mladih, ponovno navezal svoje misli na našo gospo Aparecido in je izhajajoč iz zgodovinskih dejstev predstavil svojo duhovno interpretacijo o njenem sporočilu in zavezi. Na tem mestu bom povzel nekaj misli, que jih je poudaril Sveti Oče. Ele recordou no início do milagre está a experiência da fraqueza
e até da falência. Não era tempo de pesca, os pescadores eram pobres, seus barcos e suas redes eram muito frágeis e simples. Mas eles perseveraram na esperança, e Deus revelou sua presença de um modo inesperado. Fez refletir sua beleza em uma imagem da Virgem Maria, também muito simples, tanto a imagem quanto a Virgem. E além disso, a imagem já estava escurecida pelas águas do rio e pelo tempo. Deus entra sempre nas vestes da pequenez, concluiu disso o Santo Padre. E disso ele tira algumas conclusões. Sveti oče je spomnil, da se čudež prične z izkušnjo šibkosti in neuspeha. Takrat ni bil čas ribolova. Ribiči so bili revni, njihovi čolni in mreže so bili dotrajani in preprosti. Vendar so vztrajali v upanju in Bog jim je razkril svojo prisotnost na nepričakovan način. Svojo lepoto je izrazil v podobi Device Marije, ki je preprosta. Tako njena podoba, kakor tudi njeno življenje. Podoba, ki so jo ribiči našli, je bila zaradi temne rečne vode in starosti potemnjena. Bog je vedno v skromnih oblačilih, je zaključil sveti oče. In od tu povzame nekaj zaključkov. A imagem foi encontrada aos poucos. Primeiro o corpo, depois a cabeça, em 2 lances de rede. Deus dá uma mensagem de recomposição, de unidade, que precisa da nossa paciência. Os pescadores levaram para casa o mistério. O povo simples e piedoso sempre tem espaço para o mistério. Os devotos cobrem a imagem com um manto. É Deus que nos cobre com sua proteção. Mas antes, ele se faz mendigo do nosso acolhimento. Os pescadores convidaram os vizinhos para partilharem com eles a contemplação do mistério em oração. A experiência de Deus, a fé, quando é autêntica, traz consigo a necessidade de ser partilhada. Ribiči so našli podobo v 2 delih, v 2 metih mreže. Najprej telo in nato še glavo. Bog nam da sporočilo o združevanju in edinosti, ki zahteva naše potrpljenje. Ribiči so domov prinesli misterij, skrivnost. Preprosti in verni ljudje so vedno odprti za čudež. Verniki so podobo pokrili s pregrinjalom, tako kot Bog nas prekrije svojo zaščito, vendar nas najprej prosi, da jo sprejmemo. Ribiči so povabili sosede, da bi z molitvijo z njimi delili skrivnost izkušnje Boga, skrivnost vere. Prava vera nosi s seboj potrebo po tem, da jo delimo. Disso, o Santo Padre concluía que a Igreja não pode desaprender a lição de Aparecida. A fragilidade é o meio escolhido por Deus para realizar sua obra. A Igreja deve sempre lembrar que não pode se afastar da simplicidade. Tako je sveti oče zaključil, da cerkev ne sme pozabiti sporočila iz Aparecide. Šibkost je sredstvo, ki ga je Bog izbral za svoje dejanja. Cerkev mora vedno opominjati, da se ne smemo oddaliti od preprostosti. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos aqui diante de uma imagem simples, pequena, negra, mas nessa imagem veneramos algo muito maior, o amor misericordioso de Deus, que por meio daquela que foi chamada bendita porque acreditou, nos concedeu como fruto de seu ventre a visita de nosso Senhor, como reconheceu extasiada e agradecida Santa Isabel. E por reconhecermos a visita do próprio Deus Salvador, podemos agradecidos exclamar com Santa Isabel: como posso merecer
que a mãe do meu Senhor venha me visitar. E humildemente podemos também nos associar à jubilosa exclamação da Virgem Mãe de Deus: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Dragi bratje in sestre, tukaj smo se zbrali pred preprosto, majhno in črno milostno podobo. Vendar v tej podobi častimo nekaj veliko večjega. Usmiljeno Božjo ljubezen preko tiste, ki so jo imenovali blagoslovljena, ker je verovala in nam je darovala sad svojega telesa. Prihod našega Gospoda je prepoznala in tako kot navdušena in hvaležna sveta Elizabeta. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? In s ponižnostjo se lahko navežemo na veselo hvalnico Device Marije, Matere Božje. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku. Agradeço à Igreja na Eslovênia, na pessoa do presidente de sua conferência episcopal, Monsenhor André Glavan, ao senhor Núncio Apostólico, Monsenhor Julius Janus, à Abadia de Sichna, na pessoa do reverendíssimo Abade Yanis Novak, por acolher nesta Basílica de Nossa Senhora das Dores a venerada imagem, e ao senhor embaixador Gilberto Fonseca Guimarães de Moura, a iniciativa e o apoio concedido. Zahvaljujem se Katoliški cerkvi v Sloveniji, predsedniku Slovenske škofovske konference monsignorju Andreju Glavanu, apostolskemu nunciju monsignorju Juliušu Janušu, opatiji Stična in opatu patru Janezu Novaku, ki so v baziliki žalostne Matere Božje danes sprejeli častito milostno podobo. Tudi veleposlaniku gospodu Gilbertu Fonseki Gumarušu de Moura za podporo pri izvedbi tega projekta. Possam o povo esloveno e a Igreja na Eslovênia serem associados ao patronato e à real proteção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Naj bodo Slovenci in Slovenska cerkev prav tako pod zavetjem in kraljevo zaščito naše Gospe brezmadežnega spočetja Aparecide. Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Jezus. Majhen kip, podoba Matere velikega Boga. Zakaj tako majhen? Nenavadno, pa vendar zelo pomenljivo, kot nam je že gospod kardinal povedal, tudi v Evangeliju, Bog spregovori o povišanju nizkih. Ribiči, kmetje, pastirji, preprosti ljudje so znanilci Boga, a hkrati pričevalci Marijinega razodevanja temu svetu. Tudi v Lurdu Bernardka izpove, preden se ji Marija razodene z imenom, da je to le petito demoiselle, majhna gospodična, za majhne ljudi mati velikega Boga. Zato počastimo velikega vsemogočnega Boga, ki je naš Oče, za ta velika dela, ki jih dela po skromnih, preprostih ljudeh. S patrom Maksimilijanom in mnogimi mladimi iz Slovenije so bila tudi na svetovnem srečanju mladih v Rio de Janeiro, 2-milijonski množici mladih iz Slovenije, je bilo sporočilo papeža, ki je preden je prišel v Rio de Janeiro najprej poromil k Mariji, potem pa prišel v Rio, čudovito sporočilo upanja, odpuščanja, ljubezni, miru. Poudaril nam je, kako naj bomo misionarji v tem svetu. In zato naj bi se tudi mi trudili in Marija nam je pri tem čudovit zgled. Your Eminence, Excellency Nuncio Apostolico, your Ambassador of Brazil and other ambassadors, excellencies. Now Brazil and Slovenia are very close to each other. We are brothers through Mary. And together we are the witnesses of peace, joy, love.
So let us offer to each other the sign of peace. Podajmo si roke v znamenje ljubezni in miru. Eminenza Reverendissima Raimondo Cardinal Damasceno, Arcivescovo di Aparecida, Presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana. A nome della Conferenza Episcopale Slovena e di tutti i fedeli sloveni desidero ringraziare Vostra Eminenza per aver presieduto questa Santa Messa e per il dono e la benedizione della venerata immagine di Nostra Signora di Aparecida. Il monastero di Stična è un centro culturale e religioso del nostro popolo ed è anche il luogo in cui già da decenni si riuniscono i giovani per partecipare al loro incontro annuale, rafforzando in questo luogo la loro fede. Credo e ho fiducia che Maria sarà, sia ad Aparecida che qui a Stična, madre di tutti, in particolare dei giovani, dei semplici e dei poveri. In segno di profonda gratitudine consegno a lei, al popolo brasiliano, la venerata immagine di Maria, ausiliatrice di Bresie. Si tratta dell'immagine della Madre di Dio che noi sloveni veneriamo nel nostro santuario nazionale di Bresie. Saremo felici e vorrete donarla al vostro santuario di Aparecida e chi eventuali pellegrini sloveni potranno contemplarla nella vostra basilica. Possa Maria in tal modo sempre unirci con Cristo e tra di noi. Spoštovana eminenca Raimondo Kardinal Damasceno Assis, nadškof iz Aparecide, predsednik Brazilske škofovske konference. V imenu Slovenske škofovske konference vseh škofov, vseh slovenskih vernikov se vam zahvaljujem za darovanje te svete maše in za izročitev ter blagoslov milostne podobe naše gospe iz Aparecide. Samostan Stična je kulturno in versko središče našega naroda, prav tako pa je to kraj, kamor že desetletja prihajajo mladi, ko se udeležujejo njihovega vsakoletnega srečanja ter na tem kraju utrjujejo svojo vero. Verjamem in zaupam, da bo Marija tako v Aparecidi kot tukaj v Stični, mati vseh, še posebej mladih, preprostih in revnih. V znamenje prisrčne zahvale vam in brazilskemu narodu izročam milostno podobo brezjanske Marije Pomagaj na Brezjah. Gre za podobo Matere Božje, ki jo Slovenci častimo v našem narodnem svetišču na Brezjah. Veseli bomo, če boste sliko eminenca podarili vašemu svetišču v Aparecidi in da jo bomo lahko tudi morebitni slovenski romarji uzrli v vaši baziliki. Naj tako vas kot nas Marija vedno povezuje s Kristusom in med seboj. Eminencia, obrigado. Tudi v imenu Stiške bazilike samostanske družine bi se rad zahvalil vsem, ki ste danes tukaj. Hvala gospodu kardinalu Damascenu Assisu, ki se je odločil, da podari slovenskim vernikom milostno podobe naše gospe, še več, ker si je kljub obilnemu in odgovornemu delu vzel čas in je danes tudi med nami.
Hvala gospodu Nunciju, monsignorju Juliušu Janušu, ki je prav tako danes med nami kot vez med našo krajevno cerkvijo in svetim očetom. Hvala tudi njemu za vso pomoč in posredovanje pri pripravi današnje slovesnosti. Hvala našim škofom s predsednikom škofovske konference, monsignorjem Andrejem Glavanom na čelu, da ste izbrali in določili našo baziliko kot tisti kraj, kjer bo na oltarju stala milostna podoba. Ne morem mimo, sedaj lahko že rečem, kar našega prijatelja, veleposlanika Republike Brazilije, njegovo ekscelenco Gilberta de Moura, ki je dal pobudo, da slovenska cerkev dobi to milostno podobo in s svojimi sodelavci na veleposlaništvu veliko pomagal pri pripravah današnjega dogodka. Hvala vsem, ki ste se današnje slovesnosti udeležili, kardinalu, škofom, duhovnikom, diakonoma, redovnikom, redovnicam, bogoslovcem, župljanom in vsem romarjem. Hvala seveda vsem, ki ste po svojih močeh in talentih sodelovali pri današnji slovesnosti. Marija se je, da bi se približala ljudem, v zgodovini razodevala v različnih podobah. Morda je današnji sprejem Črne Marije, nekoč matere revnih brazilskih delavcev in sužnjev, za nas priložnost, pravzaprav klic, da tudi v naših težkih časih najdemo v Mariji mater, vzornico in vodnico na poti skozi življenje. Sua eminencia o Cardenal Damasceno Assis, Excellenza Embajada Gilberto de Moura, muito obrigado por tudo. Deus, que ecclesia tue peregrinanti, in beata Virgine future gloria imaginem dedisti, presta ut fideles tui, qui anc Sancte Mariae figem appararunt, oculos suos ad eum fidenter atollant, quet toti electorum plebi virtutum prefulget exemplar, per Christum Dominum nostrum. Amen. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalo. Lá não existe felicidade, lá renasceu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Sinfonia de paz, anunciando a noite, Senhor,
desistir. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Só caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Só caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Me disseram que eu viesse aqui pra pedir como eu não sei usar, só queria mostrar meu olhar. Só caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura fundo da minha vida. Só caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura fundo da minha vida. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Deus que per beate Maria Virginis partum genus humanum sua voluit benitate redimere, sua vos dignetur benedictione ditare. Amen. Eiusque sempre et ubique patrocinia sensiatis, per quum auctorium vitae suscipere beruistis. Amen. Et quia Deus celebrandum solemnitate moderna, die devotionis mentibus convenistis, spiritualium gaudiorum celestiumque premiorum, vobiscum munera reportetis. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen. Amen. Ite. 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 Ite.